Predstavljamo vam ludoteka društvene igre. Zabavi se u lišćanima gaza društvene mini igre sa kartama, kao što su Baba Roga, društvena igra za cijelu porodicu, mnogo karata sa likovima iz bajki za igranje jednostavne igre, Izbaci parove i čuvaj se Baba Roge, Uhvati sve mačke, društvena igra za najmlađe, osvežena simpatičnim mačićima, klasična igra koju vole deca, Pazi se, mačka nosi sve, Magarac, jednostavna i zabavna društvena igra, tradicionalna igra Magarac u novom izdanju. Uz interesantnu društvenu igru, zabava je zagarantovana za cijelu porodicu. Izbaci parove i ne ostaj s magarcem. Mima, najcenjenija društvena igra na svetu. Igra imitacije napravljena po meri za najmlađe. A da li ti znaš da imitira žabu? Pobednik je onaj ko pogodi najveći broj imitacija. Oštro oko, društvena igra za brzinu i koncentraciju. Dobro otvori oči i posmatraj karte. Zarazna igra za vežbanje pažnje. Budi najbrži u pronalaženju elemenata. Snap, prava klasična igra snap koja spaja velike i male, prilagođena i pojednostavljena. Tradicionalna društvena igra za decu, sa mnogo simpatičnih životinja koje čine igru još zabavnijom. Mnogo ilustrovanih i pojednostavljenih karata čini igru još interesantnijom i uzbudljivijom. Puno lude zabave i praktično pakovanje za lakše nošenje.